الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما أسرى وأمر بصيامه، متفق عليه. والنبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم أسرى قال: يكفر سنة مادية، رواه مسلم. بلمو أنكا بدو أمبن نينكالو مينكونو نيني سلامو كاسا نيلما كالو فلوي كالو فوني نو بافو أما محرم أنكا كاونا بافو كو جوم منا كالو نينكالو بلا هرما كالو ديلا na ya soro silamiya sariya jahadu be kele teke nin kalo kono lahoroma kalo do silamo ka sanyelema kalo folo do fana kalo yi ciden ko sallallahu alaihi wasallam hurata ka hadisala ako sungalo suni kofe kalo mi suni kanyi kateme kalo to beka ako oye alaka kalo muharramude nin kalo doni ke bagaw ko na kadi mugo minye besaka nin kalo besu. Afdalu siyam ba'da ramadan saharullahi almuharram. Sunyuma sungalo sunin kofe alaka kalo muharamu wa suni dedo ni hadisa koso na kadi mugo minye besaka nin kalo besu. Asabatira ibn Abbas bolo ako cide nyen nin kalo tanna jommina tanna ko cide nyasu ko aye mugo nyamariya ukasu Bukhari Muslim benna hadisaina. Donc nin kalo ni mugo min mase ka besu ni sera ka hakke mi su ala ibosu ni mase ka fenwore su ala koni minye atannaye iko su osun chogo cide nana Madina aya soro madinan kaw yahudiyaw uben nin kalo jommina tannasu akon nin doy aw ben nin sumunna ukon nin ye donye alaye Musa na ka mugo kisi nin do indela ka Firauna na ka mugo halaki nin do indela Musa ya su ka barka da alaye an fana ye Musa ka mugo de ambasu na chogo dola nin ye dombande ambasu ka barka de alaye awa ciden ko ako aw ni Musa bonyali kaka kateme auka aw ni nisonja kaka ni Musa kisile kateme auka ciden nyasu aye sebo nyamariya ku kasu wala atanna sunni sunnado me ciden tumbe atansu yahudiyaw nofe anana do yahudiyaw te yelema kado silamiya la ciden nofe ala ya yira ciden na ako ika suncogo ni yahude ka suncogo bonyogona ulu be tansu ebe tansu inu kera bato cogo kelenye ciden ko layim baqaitu ila alqabili la asumanna tashiya ciden ko ako ni ala ya ke ninne tora sanwore yi soro jiya kono mbe konon to nasu katanna faraka purni yahude ka bojongo koro o sanyelema o ma ciden soro jiya kono ya sura fatura wala kera sunna isi sambolo anka kononto nasu katanna faraka anka kononto nasu katanna faraka pour anni yahude ka bonyogona wala minye bun qayyim alaye sun chogo sabafo tanna yisunina ako a chogo dobe ka kononto nasu katanna su katani kele nasu nimbe komi yetile sabasu ube be kononto nasu katanna su ninye chogo ya fulana ube
ibe ewa tanna su ka tani kelena faraka ni nye cogoya saba nai ni cogoya saba kelen kele ni eye jonyu jon mina kalo min fule ni nye ni eye tanna insu ni saba kelen kele iye sunna insoro ibn Usaymin rahimahullah alayya lahala nani fo asunina lahala furo kononto nasu tanna su tani kelena su tile saba ni yen ninke obi wasafana ika kalo tile saba sunna anafa yo oye ninde kausana be ni mase kan ninke min tugulembe ninna kononto nasu ika tanna faraka ni maso ofana la tanna su ika tani kelena faraka ni nye lahala sabai lahana nanina ka tanna doronsu me doni ke ba ko nyogon so bola do ko katanna don kere ka su makarhu do ne ko do ko makarhu te ko pasiga sabatira dere la wala ci da nyake ala kulli hal bunu seminu ko ma haramu ya makarhu te adaga lende katanna doron su me pour ki bo do ne ko ko nyogon so la konon to nasu katanna faraku be niyet tanna su tani kalina faraka sino hari niyet tanna indoron su basiti ka kuma sahalena donc jomina tanna sun cogo yenni sun cogo nani de aka famu konontonna tanna tani kelena katile sabasu ube konontonna ni tanna ni nye cogo ya fulanai ube tanna ni tani kelena ni nye cogo ya sabanai ube tanna doro ni nye cogo ya nani nai akelen kele delela bala hadisa sahale una wakati utobo bo asun nafa jumambala abi qatada tanyinin kara wala abi qatada to ko ku ye cide nyininka ko jom mina tanna sunni baraji juman bala ciden ko sammin temena ika o junubu mise abo yafaye jom mina tanna sunni fasamanta sammin temeni ika o junubu mise abo yafaye ni hadisa muslimu hadisa imbo awam balimu min ye sunna yennin kalola o ye sunde ni bese ka besu ka besu ni te se ka besu ibe se ka hakke misu ikoke ni te so ko ke anye jom mina tanna sun chogo nani min fo dola kelenke sunna yen ninde sunna mo be min kan nin kalola me minye awajulun ye nyogon dala jin wajulin ube ko ka kaleda ube ka jabeuda ube ko ka wa dumuni tobiki ka demba ya fa ka yurwali ki ka demba yae ube ki ka son masri nunu nye bidiya konen de la tula dina kono ulu ye bidiya ude de la tula dina kono ube anka ke nisonja donye ube anka ke ko benke fordon ni benke deli do nunu te dina kono nunu nye bidiya ude le surtout la dina kono awa shiawu fana be minke ka dusu kasi dombina tanna ku yoro bugo ka jole bo yerela ko parce que Husaini fagara odela o fana ye haramu ni bida ko ne wore munum be nisonja kono ka dumuni baw tobe koy ka yoro wali ki ka dembaye ka kale wuda ka son masri ka jabe wuda bidiya lesrita la dinala munum fana ya ke dusu kasi donye ko Husaini fagara la ku yere bugo ka jole bo yerela haramu yere la jaba yere la uva ke ku yere de la jaba yere la jaba la ke law de law uya haramu ko uya bidiya ke ciden ko sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa radd wa fi riwayati man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd ciden ko ni islamiya min fulani ni mo min ko kura dola min ta kono ikabara be sagema na togo dola ni mo min barake ko ale min nyamara ni bara min ikabara be sagema ambe ala dele ala kan kisi bidiya ko ma من يسنة ومترفلين وسبتلين وكيل على كون غيانيه ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين واجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين